Dragi prijatelji, evo još jednom se javljamo iz Sidneja uživo sa Zoom razgovorom i u ime Vijeća Bosanske zajednice Novog Južnog Velsa želim dobrodošlicu našem večerašnjem razgovoru gospodina Amera Bukvića, predsjednika Upravnog odbora BBI banke iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Bukviću, dobro nam došli i ukratko da vas upoznam sa organizacijom koja vam želi dobrodošlicu večeras i razgovara sa vama. Vijeće Bosanske zajednice iz Novog Južnog Velsa je zajednička platforma Bosansko-hercegovičkih asocijacija i organizacija registrovanih u državi Novi Južni Vels na istočnoj obali Australije. Vijeće Bosanske zajednice egzistira od 2012. godine i to je organizacija koja se okuplja organizacije, pojedince i inicijative koje nude i rješavaju probleme kako bosansko-hercegovačkih građana koji trenutno žive u Novom Južnom Velsu u Australiji i također proba i daje svoj ulog i uticaj u sva društveno-politička događanja u Bosni i Hercegovini. I probamo da svojim radom nadomjestimo ono što danas fali našoj zajednici, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Novom Južnom Velsu. Večeras sa mnom domaćin Safet Ali Splahić, Fahir Zečević i Ernest Kaluzović. Još jednom želim vam dobrodošlicu u Sidnej. Naš večerašnji gost, gospodin Amer Bukvić, generalni direktor Bosnia Bank International ili BBI Bank, svrstan je među 50 najutjecajnijih svjetskih lidera u islamskoj ekonomiji po izboru Islamika 500 za 2018. godinu. Na ovoj listi su ličnosti iz svijeta industrije, financija, nauke, poslovanja međunarodnih poslova, prava i medija. Na listi su uspješni biznismeni iz zemalja Golfskog zaliva, Malezije, Saudijske Arabije, Velike Britanije, Amerike, Francuske, ali eto i Bosanci. Na ovu prestižnu listu gospodin Amer Bukvić je izabran i drugi puta prošle godine među top 50 najuspješnijih pojedinaca u islamskoj ekonomiji. Rahmetli Kasim Bukvić, dedo Amerov, je još u 70. godina prošlog vijeka kao diplomiran ekonomista pisao i objavio radove i knjige o islamskoj ekonomiji, pa je to bio možda razlog da naš gost nastavi porodičnu tradiciju. Obrazovao se u Maleziji, Japanu i Velikoj Britaniji. Od 2006. godine rukovodi BBI bankom. Biografija našeg gosta je vrlo impozantna i trebalo bi puno vremena da sve kaže, međutim BBI banka je specifična po mnogo čemu, pa nakon dobrodošlice molimo našeg gosta da predstavi banku kojom rukovodi. Ja sam dosta putovao u životu, tako mi je dragi Bog otvorio, ali uvijek kažem da je najljepši grad koji sam ja vidio, a obišao sam preko 70 zemalja, ali najljepši grad koji sam ja vidio je Sidnej. Sidnej je broj 1 za mene po ljepoti i ostavio na mene jako lijep dojam. Sidnej je sigurno mjesto ako bude prilike da ću, ako Bog da, opet otići da posjetim. I spomenuli ste mog dedu, Kasima Bukvića, ali interesantna je priča, on je imao dilemu 46. i 7. Pozvali su ga da ide u Australiju, on je tad razmišljao da li da ide ili da ne ide i odlučio je da ne ide. I ostao je u Bosni i Hercegovini. Ja sam se zezao kad sam mali bio, dedo, pa što ne ode, pa i ja bi se onda rekao bio tamo. To je bila naša, da kažem, zeza. A kad smo bili u Australiji, ja sam u Sidneju iznajmio auto, vozio se ulicama i slušao radio.
da bi u jednom trenutku moja porodica, moja žena, sin i čerka su sa mnom bili, u jednom trenutku moja čerka kaže, pa babo, ovi pričaju na našem jeziku na ovom radiju. Mi nismo ni primijetili, to je bila neka lokalna stanica koja je bila na našim jezicima, ne znam tačno čija, i onda na toj stanici pričaju o tim prvim doseljenicima i onda me to podsjetilo na priče mog dede koji je imao tu dilemu i onda sam tek povezao kockice kako, šta i gdje je on trebao da ide. I ta naša zeza što nisi dedo otišao i mi bi bili sad u Australiji, ostala mi u sjećanju. Znači, ja sam direktor BBI banke, bio sam ovdje kao što ste rekli, od 2004. sam došao da budem zamjenik, 2006. sam postao direktor i od tada borimo se na sve moguće načine da dadnemo neki svoj doprinos da se ekonomija popravi, jer ovo je mjesto koje je za nas Bosance sveto i mi doživljavamo Bosnu i Hercegovinu kao što Jevreji doživljavaju Izrael. Bez obzira gdje se nalaze i u kojem dijelu svijeta, oni uvijek imaju taj link. Ja sam imao uvijek taj link prema Bosni, a ja sam od 76. godine živio van Bosne. Ja sam od 76. do 78. pratio roditelje, živjeli smo u Sudanu. Od 78. do 82. smo živjeli u Iraku, pa smo se onda vratili, pa od 85. do 87. sam živio u Libiji, pa sam od 91. do 96. živio u Maleziji, pa od 96. do 98. u Japanu, pa od 99. do 2004. u Saudijskoj Arabiji. Ja sam uvijek na neki način bio dijaspora koja se kontinuirano vraćala i odlazila. Moj čitav život je u stvari, ja sam gledao istim očima kao što vi gledate sada iz Australije i ja sam gledao Bosnu tako. Zato kažem, ja je doživljavam kao našu svetu zemlju gdje nemamo alternative. Ovo je jedino mjesto koje mi imamo i moramo se boriti za njeno dobrostanje. I sad imamo puno problema u svemu tome. Imamo nefunkcionalan setup, nefunkcionalnu državu koja je razdijeljena u oblastima, koja ima jako puno svojih problema, ali mi na toj šahovskoj tabli moramo da vučemo pametne poteze. I ja, otkako sam došao, pokušavam da budem nešto više od bankara. Pokušavam da budem neki ekonomski patriota Bosne i Hercegovine koji se bori za ambijent u kojem živi. Ja to pokušavam na razne načine i sve svoju ušteđevinu koju imam ja ulažem. Ja pokušavam da napravim projekte, pokušavam da radim i kroz instituciju i privatno i kroz šta god ja mogu da uradim, ja radim. I tako smo počeli sa organizacijom investicijskog eventa Sarajevo Business Forum, koji smo 10 godina uspješno, mogu reći, organizovali. Ove godine, zbog zatvaranja, zbog korone, bili smo u dilemi da li da organizujemo ili ne, i onda smo vrlo rano digli ruke i rekli da je to previše rizično i otkazali smo, to jest odgodili smo za kraj godine. Kako sad stvari stoje, nismo sigurni hoćemo li to uopšte moći organizovati. Mi pored Sarajevo Business Forum imamo i Sarajevo Halal Fair, znači imamo svoj sajam i to isto tako smo prolongirali. Ali onda smo sjeli i rekli, ajde da vidimo šta možemo sad uraditi u ovom ambijentu i došlo je do ovih strateških inicijativa za samoodrživost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije Bosne i Hercegovine. To je razlog, ja mislim, zbog kojeg ste vi mene zvali da govorim. Ja ću vam sada malo prezentirati tu inicijativu. Znači, kad je COVID-19 zatvorio Bosnu i Hercegovinu, mi smo se našli u situaciji da se bojimo za osnovne namirnice, da li mi to imamo na svom terenu ili ne. Mi smo prvo u situaciji da jednostavno lijekovi i hrana su prestali ili veliki upitnik se desio jer su se granice zatvorile i nisu dali da prolazi. Čak je Evropska unija i ambasadori iz Evropske unije rekli da nama oni ne mogu obezbijeti osnovne lijekove.
Osnovne namirnice, isto smo imali problem na granicama, isto je bilo zatvoreno. Kad kažemo mi, onda jedna grupa ljudi, to je grupa od nekih 20, otprilike oko 25 ljudi, mi smo počeli da imamo ovakve sastanke preko Zooma i da govorimo, ajde da vidimo šta sad mi možemo napraviti. I tu se okupili, znači, pored mene, Zoran Puljić, direktor Mozaika, onda Rusmir Hrvić, predsjednik grupe AS Holdinga, dr. Sanela Pašić, direktorica Adiko banke u Bosni i Hercegovini, predsjednik uprave Adiko banke, gospodin Sanel Kusturica, predsjednik uprave Špar Kasa banke, Nedim Uzunović, direktor Bosna Lijeka u Bosni i Hercegovini, onda naši uspješni profesori koji imaju veze sa ekonomijom i biznis studijama, profesor dr. Emir Hrnić sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru, dr. Harun Kapetanović, savjetnik u vladi Dubaija, onda Ilija Studen i njegova ekipa, Seda Davdić iz Njemačke. Okupili smo tako jedan front i Dženan Kulović, profesor Dženan Kulović i ekipa iz BBI-a, neki nas 10-ak iz BBI-a. I mi smo napravili taj tim i počeli smo polako, ajde da vidimo šta mi u ovom trenutku moramo da imamo unutar svojih granica. Vođeni izjavom Macrona koji je rekao da poslije ovoga svega Francuska mora da ima kontrolu nad hranom, lijekovima i energijom. Mi smo se fokusirali otprilike na te 3 industrije ili na ta 3 sektora. Hrana, lijekovi i energija. I rekli, hajde da vidimo sada ko su igrači u tom kontekstu i okupili smo ove ekipe, ovo što sam nabrojao, znači Ilija Studen, Rusmir Hrvić, po pitanju hrane, najviše Bosna Lijek, Nedim Uzunović, još par ljudi iz farmaceutske industrije i iz energetskog sektora, Edin Zametica, Amer Jerlagić, Edhem Bičakčić, sve ljude koji imaju veze oko energije, mi smo njih sve okupili, napravili online sesije sa fokusom na te industrije i došli do zaključaka šta bi trebalo da se uradi. Došli smo do nekih otprilike oko 150 mjera. A šta je ideja? Ideja je bilo znači, da napravimo taj plan, hrana, lijekovi i energija, da iza tog plana okupimo privrednike koji mogu te stvari da proizvode unutar zemlje, da iza toga okupimo bankare koji mogu da finansiraju te projekte, da okupimo političke faktore u Bosni i Hercegovini, koliko bude potrebe za nekim zakonima i zaštiti domaće proizvodnje, da imamo taj segment pokriven. I onda 5. je naša ideja bila da radimo jednu masivnu edukaciju javnosti. Koliki je značaj domaće proizvodnje i koliki je značaj kad vi kupite domaću vodu, a ne uvezenu vodu, kakav to efekt ima na jednog običnog penzionera, na jednog radnika, na naše blagostanje. I to je taj krug od tih 5 segmenata koji smo mi pokušali da pokrijemo i da okupimo. I mislim da smo poprilično bili uspješni i onda smo vidjeli da su nam se počeli pridruživati i drugi. Recimo, pridružili su nam se i Raiffeisen banka u Bosni i Hercegovini, rekla da želi da bude dio ove inicijative. Jučer su nam se pridružile sve privredne komore. Vanjsko-trgovinska komora, komora federacije, kantonalne komore. Iduće sedmice radimo potpisivanje MOU-a gdje u stvari objedinjujemo. Pridružili su nam se medije, Hayat televizija, Elviš Vrakić, pridružili se inicijativi. Tako da ova inicijativa na neki način postaje kao pokret za podršku domaćoj proizvodnji, za podršku domaćoj ekonomiji, za objedinjavanje naših unutra faktora što imamo. Mi smo na početku imali plan da uradimo ovo kao taj interventni efekat od COVID-a, ali smo u isto vrijeme krenuli da pravimo viziju Bosne i Hercegovine 2050. Znači, mi ćemo napraviti ekonomski plan za Bosnu i Hercegovinu za narednih 30 godina.
I tu nam je jako bitno da nam se i vi pridružite sa idejama, sa novom dimenzijom. Nama u Bosni i Hercegovini treba taj refresh. Mi na ovaj način i ulazimo u neku zonu koja nije naša. Mi smo privatni sektor, a bavimo se državnom strategijom. Znači, mi vjerujemo u javno-privatno partnerstvo. Vjerujemo da država postaće puno efikasnija, ne tako što će neko sad ući pa mijenjati ljude, davati otkaze ljudima koji ne rade možda dovoljno svoj posao, dovoditi nove ljude. Mi ne vjerujemo da je rješenje u tome. Rješenje je upravo u ovome javnom, privatnom partnerstvu. Mi kao pojedinci koji nismo unutar države, ne želimo ništa od države, ne želimo ništa ne tražimo, apsolutno nas ništa ne zanima. Ovo radimo kao corporate social responsibility, ali možemo puno da doprinesemo. BBI banka ima oko 500 ljudi, koji među tih 500 ljudi ima puno doktora nauka, ima puno ljudi koji puno toga mogu da dadnu. Raiffeisen banka ima možda 1500 ljudi. I ovi drugi. Mi želimo da napravimo pokret, da se naši pojedinci unutar zemlje i van zemlje uključe u pravljenju strategije za Bosnu i Hercegovinu. Ta strategija je naš dugoročni plan. To je plan Bosna i Hercegovina 2050. Ona će biti šira od ova 3 sektora. Mi smo sad samo za COVID išli i rekli to je hrana, lijekovi i energija. Ali ova strategija na kojoj sad smo počeli da radimo, mi ćemo ju narednih 6 mjeseci napraviti, ona će biti sveobuhvatna i obuhvatit će od turizma, drvne industrije i svih drugih industrija u Bosni i Hercegovini. Napravit ćemo plan, znači 6 petogodišnjih planova za svaku tu industriju. I gdje Bosna i Hercegovina treba da bude 2050. godine. Zato nam treba vizija, trebaju nam vizionari, trebaju nam ljudi izvana, ljudi koji Bosnu i Hercegovinu vide iz druge perspektive i ovo treba da bude san svakog Bosanca, jaka Bosna. Kao što je san svakog Jevreja, jak Izrael. Tako isto tako mora da bude za Bosanca svakog Bosanca. Ne kažem Bošnjaka, ni Bošnjaka i Hrvata ili Srbi, nego svakog Bosanca da bude san jaka Bosna i Hercegovina. I vi morate da učestvujete isto tako kao što i Jevreji učestvuju u stvaranju jakog Izraela, tako i mi svi moramo da učestvujemo u stvaranju jake Bosne i Hercegovine. Nije to samo odgovornost nekog političara ili nekih skupina političara. To je odgovornost svi u nas. Mi smo jedan tim. Privatni sektor, javni sektor, dijaspora. To je isto kao fudbalska ekipa, kad govorite odbrana, sredina, napad. Jednostavno, taj tim mora da funkcioniše iskoordinirano. Ne može ni jedna fudbalska ekipa funkcionisati samo sa napadom. Primit će puno golova. I evo, to se nama dešava. Mi smo, recimo, samo u hrani godišnje gubimo od uvoza hrane preko 2 milijarde maraka. A od uvoza lijekova gubimo 700 miliona maraka. A čitava priča u Bosni, jesmo mi uzeli neki kredit od IMF-a od 600 miliona ili nismo. To je totalno gubljenje perspektive. Prava perspektiva je, evo mi za 2 mjeseca, ko kupuje lijekove? Lijekove kupuju zdravstvene institucije u vlasništvu države. Mi moramo napraviti pritisak na njih da oni prije svega pokušaju da kupuju lijekove od Bosna lijeka. I danas imate situaciju da Bosna lijek ne može uopšte da prodaje u Sarajevu. Zato prodaju u Rusiji. Apoteke u Sarajevo ne dozvoljavaju im da prodaju tu jer je neko imao dobru i odigrao neku dobru utakmicu u napadu svom i prodaje nam ovdje slovenačke proizvode i nečije. Gdje se prodaje Bosna lijekovi lijekovi? A Bosna lijekovi se prodaju u Rusiji, ali se ne prodaju u Bosni. Mislim, to je totalno tako smiješno. Tako smiješno. I te stvari ako znate li koliki je procenat zastupljeni domaćih lijekova na bosansko-hercegovačkom tržištu? 22%. A u Sloveniji? 80%. Šta to znači? To je 700 miliona. To je 700 miliona, a mi to gubimo. I to sada govorimo opet u fudbalskom žargonu. Ja obično kažem, znači ekonomija, jedna pametna ekonomija ima 2 stvari. To je kao ptica sa 2 krila. Ima supstitucija uvoza s jedne strane, to je jedno krilo, i promocija svog izvoza, to je drugo krilo. Na 2 krila leti ekonomija. Mi imamo ovdje problem. Nemamo politiku supstitucije
uvoza i taj nas uvoz mi primamo golove. U fudbalskom žargonu mi primimo 3 milijarde, 2,7 milijardi golova samo na hrani i lijekovima svake godine. Pa znate šta bi Bosna i Hercegovina bilo da ne odu te, ne da 2,7 milijardi, samo da 1 milijardu od toga napravimo substituciju. To bi bilo totalni preokret. To je onaj Singapur. To je Dubaj. To je toliki efekat. To je toliki efekat poslije na čitavu ekonomiju. A to je u našim rukama i to možemo uraditi u recimo 3 do 6 mjeseci. Evo za lijekove možemo 500 miliona efekat okrenuti u 6 mjeseci. Jer je činjenica da zadnje 4 godine 200.000 ljudi iselilo prema podacima OECD-a samo u 36 zemalja OECD-a mladih i visoko obrazovani ljudi. Na taj način bi se ti ljudi zaustavili na koje se ulagalo na njihovo obrazovanje i oni bi se uključili u privredu, u proizvodnju, u produktivnost u Bosni i Hercegovini. Pa svakako. I ne samo, znači šta smeta, zašto ovo sve ne uradimo? Pa mislim da smo mi trenutno obezglavljeni, da nemamo strategiju. Zato smo krenuli da pravimo strategiju i onda smo krenuli da pravimo pokret kroz sve političke partije, kroz sve etničke grupe, da pravimo pokret koji je u interesu sviju. U interesu svih etničkih grupa, u interesu svih političkih partija, to je jačanje ekonomije na granicama Bosne i Hercegovine. A to i obišli smo sve političke partije. Mogu vam reći, ja ne znam je li to ova doktrina šoka, možda smo dobar termin odabrali da ovo promovišemo, jer su sada svi prepadnuti i sada se svi boje neizvjesnosti sutrašnjeg dana. Ali u ovoj doktrini šoka mogu reći da je apsolutno velika podrška data sa svih strana. Ja sam imao odlične sastanke sa predstavnicima naših političke vlasti, razgovarao sam sa gospodinom Izetbegovićem, sa gospodinom Radončićem, Džaferovićem, gospođom Biserom Turković, gospodinom Komšićem, gospodinom Konakovićem, gospodinom Kojovićem, Peđom. Apsolutno postoji konsensus da su svi saglasni sa ovom pričom koju mi govorimo. Postoji konsensus među privrednim komorama, postoji konsensus među našim proizvođačima. Mislim da smo potrefili dobar tajming. Sada je pitanje implementacije. Hoćemo li ovo moći implementirati ili će ovo ostati samo kao neka slova na papiru? To je veliki izazov. A šta mislite, šta je najveći izazov da se... Prepreka. Jeste. Mislim da je najveća prepreka bilo šta implementirati sada u Bosni, jer jednostavno imamo inertnu administraciju, imamo jednu bezidejnu poziciju gdje se ljudi nemaju... Oprostite, gospodine Bukviću, malo prije spominjete sve političke čimbenike i sudionike u Bosni i Hercegovini, a sad govorite s druge strane o inertnoj administraciji i ovo. Mislim, ja to malo... To ne ide zajedno. Ja razumijem to vaše pitanje, u pravu ste, ali vjerujte mi, možda je to ovaj momentum sada, ali postoji veliki interes kod političkih lidera, kod svih da se nešto uradi. Ali ja ne znam ni koliko oni mogu to uraditi. Oni imaju administraciju, evo da vam ispričam jednu priču. Ja sam kad sam u organizaciji jednog foruma nekad davno bio kod jednog ministra. I mi smo imali sastanak i došli su neki predstavnici, zajedno sa mnom je bio i neki radnici iz IMF-a i neki ljudi iz Turske su bili. I mi smo imali jedan radni sastanak za organizaciju u Sarajevo Business Forum. Na tom sastanku sjedi ministar tadašnji i kaže jednom svom službeniku: jesi li ponio olovku i papir da zapišeš? Njemu pred nama, a tu su stranci, taj službenik govori: ne treba meni papir, ja ću zapamtiti. Kaže ministar: ne, molim te, zapiši. Kaže on njemu: ne, nema uopšte potrebe, ja ću zapamtiti. I mi sad gledamo ping-pong između njih dvoje, to se vrtilo par minuta, na kraju nije htio da uzme ni papir, ni olovku, taj službenik sa svojim šefom, ministrom. Sad ja vas pitam, evo kad bi vi postali ministar, šta vi možete uraditi tom službeniku? Na koji način vi njega možete natjerati da uzme papir i olovku? On je zaštićen kao medvjed. Otkud je zaštićen?
zaštićen je takvim zakonom kao javni službenik i o njemu ne možemo niko ništa. Znači ne valjaju zakoni. Ne valjaju zakoni, ne valja apsolutno taj. Znači sad bilo koji ministar, vi dovedite ovdje koga hoćete, evo dovedite neku najveću zvijezdu, Bill Clintona dovedite da vodi ministarstvo kod nas poljoprivrede. Neće ništa napraviti. To ne znači da taj neki pojedinac nije dobar koji vodi to ministarstvo, ali on tamo ne može ništa da uradi. Jednostavno je takav sistem. Mi smo u jednoj tako teškoj situaciji. Ja ovo godinama gledam. I nije to sada, ne možemo reći kriv je ovaj ili kriv je onaj. Ambijent je kriv. Jedini način da izađemo iz tog ambijenta je da napravimo privatni sektor, da uvučemo u dio terena koji pokriva javni sektor. I to je ta javno-privatno partnerstvo o koje ja govorim. I to je u stvari partnerstvo isto koje bi dijaspora trebala da ima sa lokalnom administracijom. Jednostavno mi, evo, fudbalskim žargonom, napad nam je dosta u kritičnom stanju. Odbrana nam je potrebna da uđe na sredinu terena i da preuzme određene kao support funkcije u javno-privatnom partnerstvu napada. I to je solucija u ovom trenutku. I mi smo onda okupili, rekli, ajmo privatni sektor, ajmo banke, ajmo ovo. Moj uposlenik da meni kaže, neću da uzmem papir i olovku, odmah može otići s tim papirom i olovkom na biro za zapošljavanje. Istog momenta mu ja otkaz dajem. Ja imam takvu administraciju, a ovaj vamo ima administraciju koja ništa ga gleda. I sad mi trebamo napraviti taj miks. Ne trebamo biti kritični, trebamo gledati da budemo konstruktivni. Imamo mi puno problema, imamo puno igrača koji tu uopšte ne znaju odigrati tu, ali nije sad to fokus. Gospodine Bukvić, kako da razvijemo igru. Upravo ja hoću da kažem. Večeras ja bi volio da pošaljemo, da napravimo jednu pozitivnu priču i strateška inicijativa je nas dojmila i rekli smo da je to razlog. Znači u vašoj toj inicijativi zbog korone i zatvorenosti granica, gdje je bila i danas dana je zatvorenost, svi smo prepoznali da nedostatak je broj 1 hrane, lijekova i energenata. I vi ste to definisali. Da li vi smatrate da Bosna i Hercegovina u svom kapacitetu trenutnome, evo, zaustavit ćemo se na hrani, ima dovoljno znanja, zemlje i svega onoga što treba da proizvede da taj broj stanovnika koji trenutno u Bosni i Hercegovini živi, da opskrbi, da ne troši se te 2 milijarde o kojim ste vi govorili? Znate gdje je problem? Kad smo ušli u analizu hrane, gdje smo vidjeli da je najveći problem, gdje smo mi izgubili našu fudbalsku utakmicu, gdje 30 zadnjih utakmica, to je 30 godina, primamo po 3 gola, to je po 3 milijarde deficita na toj strani. Izgubili smo kad smo izgubili svoje police u samoposlugama. Tu nam je bila katastrofa. Kad smo se mi radovali, u Bosni, da ovdje pravi neki... mislim uvozom. Uvozom, da, pa kad je ušao Konzum, kad je ušao Mercator, kad su ušli, mi se radovali, došle strane investicije, u stvari šta se desilo? Tu su se pravili rovovi ekonomski, gdje je nama granica postavljena, koje mi nismo poslije mogli da pređemo. Ta granica je bila za naše proizvode. I sad vi kad uđete u samoposluge po Bosni i Hercegovini, kad uđete u samoposluge u Hrvatskoj, i kad uđete u Hrvatskoj, apsolutno su sve hrvatski proizvodi u prvom planu. Kad uđete kod nas, dobro se trebate napati da nađete naš proizvod. Zato što smo mi izgubili police. I tu mi gubimo redovno i primamo 3 gola. Sada jedna dobra stvar je da se u zadnjem periodu razvio bingo i da je bingo sad postao najveći domaći retailer. A sad trenutno radimo na tome da objedinimo par manjih, pa da imamo i drugog najvećeg retailera da bude naš. I to je borba koja će trebati nekoliko godina ili možda i deceniju da se vratimo od onoga što smo izgubili, što smo se radovali kad se ovdje otvori neka samoposluga kao FOL, neka strana investicija. U stvari, ta samoposluga nas je ojadu zabavila kompletnu našu poljoprivredu i prehrambenu industriju. Da li raspolažete sa podatkom, molim vas, u današnjoj potrošnji, odnosno potražnji, koliki procenat Bosna i Hercegovina obezbjeđuje u pogledu hrane?
Pa evo, ja imam te podatke po raznim segmentima. Otprilike u globalno, mislim... Pa evo, recimo ovako. Recimo za učešće u federaciji, u deficitu prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini, recimo mi uvozimo od onog duhana, duhanskih proizvoda, 94% od onoga što konzumira. 94%. Meso, riba, mlijeko, 74%. Voće i povrće, 81%. Znači mi nekih 300 miliona maraka, evo samo u voću i povrću svake godine izgubimo. Znači mi žaru uvozimo, žaru nam spakuju i kao da mi nemamo žare. Kod nas se o žaru možeš samo žariti kad kreneš u prirodu, ali ne možeš je kupiti nigdje. To je problem zato što smo izgubili police. I sada mi u Granapu, nekoj mahali, odete u Sarajevu, u mahali vi imate sve Dukatove proizvode, imate sve slovenačke proizvode, morate se dobro napregnuti da nađete neki bosanski proizvod. Po našim mahalama. I tu je borba. Tu smo mi izgubili pozicije. Sada trebamo se vratiti, trebamo uspostaviti zakone gdje ćemo reći da svaka samoposluga, bez obzira ko je njen vlasnik, pošto je bio zakon do 2016. godine, ali se nije sprovodio, mora imati 50% domaćih proizvoda. Mora staviti u prvi plan proizvode proizvedene u Bosni i Hercegovini. To su dio inicijative koje mi sada guramo. Jeste razgovarali sa donosiocima zakona da se ti zakoni vrate? Koliko sam upratio, imali ste nekoliko sastanaka sa nekoliko ministara vlade i federacije. Jesmo, imali smo, evo, prekjučer smo imali sastanak sa cijela kantonalna vlada u Sarajevu. Znači, premijer i svi ministri. Onda smo imali sa 4 ministra federalna. Onda idemo sad u posjetu ZEDO kantonalnoj vladi. Pa idemo u Tuzlansku vladu. Apsolutno, ovo je pokret, mi nećemo stati i mi ćemo lobirati koliko god možemo i širit ćemo se i okupljati patriote iza ovog pokreta. Ovaj pokret je jačanje domaće proizvodnje. Hoće li tu u tom vašem planu i planu naći svoje mjesto i hajmo nazvati, ne mislim u grubom da budem seljak, naša ta proizvodnja poljoprivredna, uzimajući u obzir, gospodine Bukviću, da je Bosna i Hercegovina, kad mi dođemo i prolazimo, da je otprilike Haman, narod kaže, pola prazna, polja, livade, ništa nema. Jel imate plan da se i tu pomakne nešto ili je to samo... Imamo, mi smo poljoprivreda i stočarstvo. Mi smo, znači, i za stočarstvo, i za poljoprivredu, i za sve pojedine proizvode. Znači, napravili apsolutno koje su to mjere za razvoj poljoprivrede i izbacili, znači, koje su to mjere, recimo, za šećer. Tačno šta moramo da uradimo za šećer u Bosni. Koje su to mjere za ulje? Koje su koraci koje moramo da uradimo za ulje? Koje su mjere za voće i povrće? Šta treba da uradimo po pitanju voća i povrća? Znači, ovi otprilike 300 miliona maraka, voća i povrća, deficita, koji su koraci koji trebamo uraditi? Meso, koje su mjere za podršku proizvodnje mesa? Od subvencije poljoprivrednicima za proizvodnju stočne hrane, subvencije za privrednike za proizvodnju mesa, koje su to subvencije za proizvođačima mesa za ekološko zbrinjavanje otpada, subvencije za implementaciju certifikata kvaliteta koji su potrebni ne samo za zemlju nego i za izvoz poslije. Krompir, šta treba da radi po pitanju krompira, pitanje pšenice, šta trebamo da radimo po pitanju pšenice, ko za svoju vlastitu proizvodnju pšenice, od toga da se formiraju otkupne stanice za pšenicu, do toga da se okupne poljoprivredna zemljišta, vakufska, državna, privatna. Apsolutno da otkupne stanice, to sam već rekao za pšenicu, ovo što, recimo, projekat malina. Projekat malina je DBI banka iznijela 80% kad smo implementirali tursku liniju. To je bio taj naš projekat i po modelu malina mi smo u malinama za par godina postali pravo veliko ime u Evropi na proizvodnju malina. To isto možemo replicirati za drugo voće i povrće. Tako da prošli smo u to, identificirali smo
pšenica, so, kvasac, krompir, stočna hrana, voće, povrće, pileće, goveđe meso, jaja, mlijeko, mliječni proizvodi i tako dalje. Znači dotakli ste se svega. Svega. I mi smo tu, pošto smo pravili Sarajevo Biznis Forum 10 godina, pripremali ovo za poljoprivredu. Mi smo već imali okupljene ljude i ekipu koji su duboko ušli u ovo. Mi smo već doveli investiciju koja je kupila Hepok i Bosnaplod, Dubai Sovereign Wealth Fund, ICD, tako da smo za njih radili feasibility studiju. Tako da smo mi znali otprilike kako je tu stanje i nama nije to bilo toliko ni teško da napravimo. Evo daćemo riječi Hasanu, nije li to poruka, ako mogu da zaključim da je to poruka i ljudima koji žive u dijaspori, ohrabrenje da se mogu naći u tom vašem planu, da danas sutra neko se vrati od nekud gdje živi danas i da obnovi svoju zemlju i da osnuje neku proizvodnju poljoprivrede i stočarstva i bilo čega drugog. Dobro, evo, pošto ću ja mislim da je ovo poziv našoj dijaspori, ovo što smo mi pokrenuli, ova inicijativa, ovo je poziv za jedno strateško partnerstvo gdje mi trebamo u svim granama, ne samo u ovim strateški bitnim za opstanak unutar granica, nego u svim granama da razvijamo jednu novu priču. Jedan od naših mjera koji smo mi pokrenuli, koja je jako bitna za dijasporu, mi smo tražili da sada, a već je to napravljeno donekle, da se napravi online pijaca naših proizvoda. Znači da napravimo za sve SME jednu veliku databazu, jednu pijacu, kao što je Amazon, recimo u Americi, da mi za naše proizvođače napravimo takvu pijacu. Taj softver su napravili naši ljudi iz dijaspore. Naši uspješni ljudi su to napravili i implementirali ga u Maleziji. Sad to hoćemo da implementiramo ovdje. Ukoliko to uspijemo, mi ćemo prvo koncentrirati recimo našu ekonomiju. Proizvođač nekih kartonskih kutija iz Cazina će možda prodaje u Goraždu i napravit ćemo logistički support, dostave toga, znači objedinit ćemo unutra ekonomiju. A s druge strane, vama ćemo napraviti databazu svih naših proizvođača i proizvoda, njihovih cijena. I vi u tom segmentu možete onda da odigrate veliku ulogu za te proizvode van Bosne i Hercegovine. Šta smo rekli? Supstitucija uvoza, pravljenje domaće proizvodnje i onda promocija izvoza. U tom promociji izvoza velika je uloga dijaspore. I tu radimo na tom planu prvo da digitaliziramo naš SME sektor koji će onda biti od velike podrške da naši ljudi koji sad žive u Norveškoj, Australiji mogu da naruče bosanske proizvode, mogu da vrlo lako te proizvode gurnu u napad. Mi ćemo loptu ovdje pripremiti da je možemo dobaciti do vas, vi onda trebate tu loptu dati go na tržištima stranim, pošto nama daju golove. Ja bi vama morao da se zahvalim, gospodine Safete, ja moram da idem, ali svako doba ja sam spreman. Gospodine Bukviću, samo par minuta da završimo, svi ćemo znači ovo sve vi što ste... Ja se izvinjavam, mogu samo ja jednu minutu, Safete, molim te prije što Amer ode, izuzetno dobro pripremljeno, očigledno da ono što je i profesionalnost na nivou, što je se očekivao od ekipe koju smo vidjeli koja je prisutna u ovoj inicijativi. Mene samo interesuje jedno, u razgovoru sa političarima, prvo što treba se fokusirati na kvote za proizvode iz inostranstva, znači iz uvoza. Da se ograniče strane države, odnosno proizvođači za plasiranjem svojih proizvoda na tržište Bosne i Hercegovine. To svaka država svijeta ima. Ili kvota, znači da ga ograničiš u količini, ili sistem reciprociteta, znači onoliko koliko mi izvozimo u tu državu, da ona može uvesti, da možemo uvesti iz te države. Vjerovatno ste vi o tome razgovarali, ali možda Amer nije to napomenuo, ali mislim da bi to bilo najvažniji moment da se koliko toliko izbalansira taj negativni odnos sad uvoza, odnosno izvoza. Znači prvo kvota. Znate, da vam kažem, Hasane, još jedna stvar samo u tome. Ne samo te kvote, to je jako dobar point. I to trebamo da jačamo kroz naše ministarstvo vanjske trgovine, da napravimo raznorazne limite za to što nama curi. Ali da vam dadem jednu informaciju, što sam ja nedavno čuo, što me zaprepastilo. Znači, po brojevima izvoza iz Hrvatske i Srbije u Bosnu i Hercegovinu,
po oficijalnim brojevima, oni ovde izvezu, ne znam, neki oko, recimo ovako, 18,5 milijardi. Po našim brojevima uvoza oficijalno koje imamo kroz porezne, kroz naše oficijalne državne podatke, mi iz te dvije zemlje uvezemo oko 13 milijardi. A oni kažu da nam izvezu 18. Razlika je 4,5 milijarde u 2019. Znači, mi imamo ogroman problem šupljih granica i kontrole nad tim. Da bi uopšte došlo do kvota, mi prvo moramo da njih, znači, 780 miliona maraka poreza nije uopšte naplaćeno u 2019. samo što je prošnjuralo kroz granice, kroz sivu ekonomiju. Pa to je jedna katastrofa. Mi smo ovde u katastrofalnom, mi samo da utegnemo. Ali da bi došli do kvota, prvo moramo uspostaviti granice. Pa onda idemo na kvote. I to bi, vjerujte, ova zemlja ima ogromnu perspektivu. Samo da je posložimo. Ne možemo je posložiti pojedinačno, moramo se ufati za ruke i zajedno to uraditi. Mi smo kroz ovu stratešku inicijativu u stvari to ponudili. Mi smo ponudili, ajmo napraviti pokret. Ajmo napraviti pokret koji će objediniti prvo nas, onda i vas. Da se uhvatimo za ruke i da kažemo dosta. A to je jedan sistemski je problem. Nije problem u jednom čovjeku ili dva. Ima sistemski problem ovdje koji se ne može riješiti jednim čovjekom. Nego moramo napraviti taj zid. Taj zid mora biti perfektna koordinacija između dijaspore, nas unutra, privrede, javnog, privatnog. I to je ovaj put. Eto, ja vas u ovo pozivam. Dobro, gospodine Bukviću, evo, da završimo sa rečenicom, ova zemlja ima sjajnu budućnost. Mi se slažemo, evo, malo prije vi ste nama govorili kud ste putovali i mi živeći svugdje po svijetu sigurno tvrdimo da je Bosna i Hercegovina jedna zemlja prirodno najljepša sa svim bogatstvima i blagodatima koje treba da ima. Evo, vaše poruke, ja se nadam da će doći do velikog broja Bosanaca i Hercegovaca, da će sebe pronaći u tome, da će stvoriti neku samu inicijativu i da će podržati ovu vašu stratešku inicijativu koja je nada sve nešto novo sa prostora Bosne i Hercegovine. Kako rekao, to je nas dojmilo i evo na kraju u moje ime, u ime Fahira Ernesta, Amere Bukviću, hvala vam puno. Želimo vam puno uspjeha u vašoj inicijativi i evo, stojimo na raspolaganju. Ovo je početak, nadam se da neće doći brzo kraj. Bosanci i Hercegovini, bez obzira gdje su, mislim da svi zavrijeđujemo bolje jer naša zemlja je bolja. Znači, večeras završavamo. Hvala našem gostu Hasanu iz Izmira. Hvala vama svi koji ćete ovo gledati. Hvala vama i nadam se da poslije ovog razgovora danas ovo više nije moja inicijativa, nego je naša zajednička inicijativa. I vaša Safete, koliko i moja, i vaša Hasane, Fahire, Erneste. Ovo je naš zajednički projekat, ovo nije moj projekat. Hvala vam još jednom i čujemo se. U redu, hvala puno. Prijatno nam bilo, uživajte u Sidneju i kako se zove onaj tamo uz more, onaj dio? Bodaj. Bodaj, ono je nešto nevjerovatno lijepo. Otičite tamo na jednu kafu samo za mene. Hasane, to vam dajem u amanet. Čekamo u Izmiru, Amere, čekamo vas u Izmiru. Sa Hasanom morate u Izmira, sa nama ćete u Sidnej, ali isto tako moramo piti kafu i u Sarajevu, i u Višegradu, i u Goraždu. Sarajevo, to je Bosna i Hercegovina, naša sveta zemlja, mi nemamo druge. I šta je mene dojmilo, što bi nama Hasan trebao da objasni, kad sam gledao kako turska djeca od 4-5 godina šta vježbaju u obdaništu. Znači nose zastavu, padaju poslije 3 metra, drugo dijete preuzma zastavu i trči 2-3 metra pa padne, pa onda opet dijete treće uzme zastavu i nastavi. Znači mi trebamo naše ljude učiti patriotizmu. Taj patriotizam ne dolazi sam od sebe. Jugoslavija ga je učila kroz pjesme. Znate da su pjesme Gorana Bregovića, Bore Čorbe, Bajage, to su sve pravile kuhinja državne.
Znači one pjesme fašista nemoj biti ti, moja Jugoslavio, mi ti se kunemo, to su pravile kuhinje. To nije dolazila neka nadahnuta inspiracija mladih. Kakve pjesme pjevamo danas? Da razvijamo patriotizam. Hvala vam još jednom.